Marayika Mutabazi nawe naje kubona ari umumarayika mwiza. Narabariwe ngo uyu marayika Mutabazi ajejwe gutegura imitego yose wa mudayimoni mutezi agenda bategatega. Tiko akora ku murango agategura nibwo rugamba bafite. Tikuko dayimoni mutezi tarashobora gutega akavuga ngo amasaha ya naya umukristo kanaka reka ndamutegere ngahe izi modoka zize kuza zimufyonde aveho titubona amaraso ya kanaka. Narabariwe hari ahantu imbere ya Interbank naje gutangana numvite Yesu igihugu dutuyemo nta hantu naho atazi yaje kumbwira ati hajya muri rompwe imbere ya Interbank ti dayimoni mutezi arakunda kuhategera abantu b'Imana. Hari ibarabara riva mu ntuze ku rubaho, hakabaho riva muri parking, hakabaho riva ku mangazina hahurira ratatu. Takunda kuhategera abantu b'Imana akavuga ati amasaha ya naye tikana kaba mufyonde n'imodoka zimuhurire ko afaveho yibagiranywe. Tinanjisha nohereza marayika mwiza Mutabazi tayo masaha ari kasatera na yegereza marayika Mutabazi agashaza akabanza akabana izo modoka iziva ku rubaho no muri parking no ku magazine. Uwo muntu w'umukristo akabanza akarengana neza, tiyamara kurengana izo modoka zikaza zikahanyura. Ngwi kuzimu dayimoni mutezi ngo akiyumvira be na shetani bagatekereza ati none se ko twari twateze umutego tiko twarindiriye amaraso y'akana katayo twabonye. Narabariwe ngo nabo baratega tari ku buryo ngenda ntegura ntabwo babizi baheruka batega ntibamenye uko nateguye. Ubwo rero nituzaje twikengera turarinzwe imbere y'Imana dufite security kwiye pe. Yesu nashimwe cyane aragahezagirwa. Uwo mumarayika narabariwe ti yamategura imitego myinshi. Cyari gihe dayimoni mutezi avuga ati kanaka uru runogo narugeraho ndaza kuri umutama avunagurika amaguru. Tariko ukiza gutyo utamaje ngo unyure ngaho hari uwo mutego hari nkutu handa tubiri ti marayika shaza kakongorera ti wari kugenda nkuku takaza kakongorera ti nyurire murako hari nka kandi impande ti kugira uwo mutego usimbuke. Ti kandi marayika Mutabazi avuga gahoro tuzambwirira ingenzi muzaje mumumvira tavugishijwe rituje ngo winyurire hano ti nuko aba yabonye umutegura imbere. Hirya yiwe hari uyundi mu marayika w'umuco. Marayika yajyaga akorera ngo ku maso kureba k'umuntu. Naravuze ati none se ko mbona dufite amaso abona. Naramubajije Yesu Kristo ti none se ko mbona dufite amaso abona kanura ti yabakora gute? Arambwira ati marayika w'umuco ti buriya akorera ku maso. Ti none se Tamari ntujya wumviye abantu bataba barakizwa tiyo bamaze gukizwa ti ntujya wumva bashinga nayo ngo nje ngo kera nari impumyi ngo none ubu ndabona. Ti nuko marayika w'umuco abamaze kuza akamumurikira agashabona gutandukanya ibyiza n'ibibi, ibyaha akabibona n'ibyiza akabibona akamenya kubitandukanya. Tuwo rero niwe ujeje kutumurikira tukagendera mu byo tubona. Ntahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahataneza
umunezera. tishimye kuza kuvugisha ikinyarwanda ti kuko uzavuga bose bazatahura ibyo uvuga ti ntawe utazabitahura. Yesu Kristo nashimwe kandi nahabwa icubahiro. Arambwira ati hari amagambo menshi bazakubaza kubera ko uvuga uko, bazagukora amakomantere menshi, tariko ico nkurekuriye uzavuga uzababwire ko wigishijwe n'umwami afite ububasha bwo guhindura indimi. Yesu nahabwa icubahiro cose kandi aragahezagirwa. Arambwira ati mbere wahora ukivuga gahoro, ahubwo ngiye kugikomeza uzajya ukivuga cyane gikomere muri wewe. Aho hari ku munsi wa Mungu. Ku munsi wa mbere nibwo naje gukomeza ishure igice ca kabiri c'iryo shure rigira kabiri. Ku munsi wa mbere nibwo yaje arambwira ati niwitegure takaruhuko naguhaye gasa n'akarangiye, tishaka kugutwara ku ishure dukomeze twige. Arambwira ati ndagukoresha revision y'ivyo wari wize mu ishure mu gice ca mbere, ti kandi ndakubwira n'ikibazo wari wakoze. Arambwira ati ikibazo naguhaye cari gishingiye ku kwizera. Ubwo akimbwira uko naje kwitegura nyene ndavuga ati mwigisha araza kuntora nje ku ishure hari ku wa mbere. Ubwo naje kubona nicaye hahandi kuri ya nkombe nyene hamwe naruhukira ndangije inyanja, niho yaje kunsanga azanyika iyindi kanzu. Arambwira ati rero ti kibazo nari naguhaye ti ni kibazo cari gishingiye ku kwizera, ti buriya iyo ukekeranya gatoya ti wari guhitirwa mu irya nyanja, ti kandi ishure ryaba rihagarariye aho nyene, ti abantu bari gukomeza bumva ngo narigishijwe ishure tugahiga aho bihera naho usozerera bikanka, ti ntiwari kuronka ico uvuga. Tariko harya nje nari ndi ku munzane mpima uburemere bw'ukwizera ufite, ti kuko ngiye sifata ikaramu nk'umwigisha nk'abigisha barifata bagakosora n'ikaramu, ti ngiye gukosora kwanje ngenda ku munzane nkapima uburemere bw'ikibazo burimwo. Ti rero koko nabonye ukwizera kwawe guhamye, nabonye ukwizera kwawe gukomeye, ti kibazo waragikoze kandi waragitoye, felicitation. Koko nibwo yaje kunyambika iyindi kanzu yera igira kabiri. Ndamubaza ati none si iyi kanzu nayo isobanura iki? Arambwira ati iyi kanzu isobanura ko wariko wigishwa ivyo mwisisha, tubu ngaha tugeze naho ngire nkwigisha uko inzahabu zubaka ku mugwa wera, tugeze ku mugwa wera. Arambwira ati dukomeze rero nkwigishe. Yaje kumfata ukuboko turakomeza turagenda tunyura mu muhanda, koko umuhanda wari wagutse munini. Tugeze imbere kuriya twageze ku amazu yubakishije nyene inzahabu. Inzu ya mbere twagezeho yari inzu nziza yubakishije inzahabu hereye kuva ku ntango, ariko hageze gutanga nyeneyo hageze gutanga utudirisha ashitanga akantu kangana gutya gatoya kugira ureberemwo koko vyakuruhisha. Naje kumubaza ati none se kubera iki uyu muntu yatanguye ibintu vyiza vy'intango hageze ashatanga akadirisha gatoya? Arambwira ngo uyu muntu mu matangura yiwiwe yari umuntu koko akorera Imana neza, tariko nyuma tiyaje gukora umurimo tawukoze awuherekeresha gukekeranya, tesi imirimo naba nkora tiburya yabishika. Ti koko hari hageze ko atanga idirisha, iyo ukekeranije ugakora umurimo ukawuherekeresha gukekeranya ngo ntuwuherekereshe ukwizera, kirahinduka ikintu kigayitse gashikiriye marayika kahindutse akantu kagayitse, arako kadirisha kangana ku gatoya. Koko narababaye, numvite yarakwiye gutanga idirisha ryiza ribereye iyo nzu.
hejuru y'ayo madirisha yaje kubandanya nyene yubaka n'inzahabu, no hejuru arabarata nyene n'ivyuma asakaza amabati. Iyindi nzu yari inzu guhera ku ntango yari yubatse neza, ariko hageze gutanga ivyuma vyo kubarata ashatanga ibiti n'amategura, ahandi hari abandi batanga amabati n'ivyuma. Naje kumubaza ati none se nyene iyi nzu nawe ko yavyononeye ngaha? Arambwira ngo nyene iyi nzu yakoze umurimo, hageze ko atanga ivyuma ngo ashawuherekeresha kwidodomba, ngo aravuga ngo none se kuva aho nakoreye tiko inyungu iri hehe? Ngo wewe yagombye inyungu akiri mu gihugu c'ingenzi, tariko inyungu zanyu ziri ngaha ku mugwa wera muzazibona. Ngo rero ubu yabaye ariruhukiye, hageze no gutanga amabati wewe yashiye atanga amategura. Ngo ubu rero yabaye yiruhukiye kuko twinjiye mu nzu wiwe indani dusanga nta kantu na kamwe kariyo arashiramo. Arambwira ati yabaye yiruhukiye, azangira azakongera akore kuko aracari mu gihugu c'ingenzi. Iyo nzu igira kabiri yari irimo, irya nzu nahereye ko yari irimo agatebe kamwe mwene karya abamama bakunda guteka bicayemo, nta tundi dukoresho twarimo. Hama inzu igira gatatu yari inzu nziza cyane, ataco wayigaya, yubatse neza n'amadirisha neza nyene byose. Twinjiye indani iwiwe twaje gusanga, naje gusanga hamanitseyo portemanto imanitse ko udushate tubiri tw'umweru. Naje kumubaza ati none se nyene iyi nzu nagera ngaho utwo twenda azatwambara? Arambwira to yaha. Hama twinjiye mu nzu wiwe naje kubona hamanitse utwenda tubiri tudushate kuri portemanto. Nibwo naje kubaza Yesu Kristo ati none se nyene iyi nzu nagera ngaho utwo twenda azatwambara? Arambwira to yaha, tutwo twenda koko niturya twenda umuntu ajya atanga akiri mu gihugu c'ingenzi. Niba umuntu abonye mugenzi wagenda gusa akavuga ati hinga ndamwihera akakenda azakambare, buriya ati rero niba kamuhaye ari umukara cyangwa se ari umutuku, kageze ngaha karahinduka kera kuko ni ku mugwa wera. Tiburiya nihagera yuko marayika control ibintu, azareba ibintu bikenewe mu nzu y'uwo muntu, tizo iyo myenda aba yaratanze tazazikoramo ishugwe ryiza, tasharitakisha muri saro. Iryo shugwe koko ntabwo naribonye kuko ntabwo bari bwarikoremo. Narabariwe ati ni ishugwe ryiza cyane, tumuntu azasobanurirwa iby'iryo shugwe nagera ngaha, hageze ko mugererwa imirimo mwakoze. Iyo yari inzu igira gatatu. Inzu igira kane yari inzu rwari uruzu rwiza ruri hirya gutyo. Twinjiye mu nzu koko indani naje gusanga koko yari yubakishije inzahabu, gusakara amabati nyene n'ivyuma kubarata. Hama indani muri saro hari hamakusi n'amameza ashanjeho ibitambara n'amakaro hasi. Yari inzu nziza isize amarangi. Ariko twaje kurengana twinjira mu cumba. Twinjiye mu cumba twaje gusanga hagaragara atakintu arashirayo. Hama Yesu Kristo arambwira ati koko ngaha muri saro urabona ko yujuje, tariko mu cumba nta kintu arashirayo. Tingira zabandanya akore kuko aracari mu gihugu c'ingenzi. Iyo yari inzu igira kane. Hirya kuriya naje kubona ama etage menshi, ama etage ageze hejuru ageretse. Nibwo koko izo nzu zo ku mugwa wera yaje kuzisozerera kw'ivyo mu busobanuro ubwo. Twaje kuva kuri izo hacamo umuhanda gutyo tukomereza mu gisagara cera hakurya. Ico gisagara cera naje kubona gifite itandukaniro hagati y'izo nzu zubatse mu gisagara cera. Tuhageze nabonye zozo zubakishije inzu zaho inzahabu ziramuye, inzahabu zivugutiwe.
ariko izo zo ku mugwa wera narabonye na kw'inzahabu zidakomeye co kimwe n'izo zo mu gisagara cera. Tumaze kugera mu gisagara cera nibwo yaje kumbwira ati iki gisagara rero tugezemo Tamari ni igisagara c'abanyamibabaro, iki gisagara ni igisagara kizabamo ba Yobu bavuye mu mubiri bitoroshe, ni igisagara kizabamo Barazarumoro, ni igisagara kizabamo ba Yohana baciwe amazosi, ni igisagara kizabamo umuntu wese yavuye mu mubiri bitamworoheye, ni igisagara ba Stefano bazabamo. Hamarambwira tuhageze ndamubwira ati none se ugurura ndebe ibikoresho biri ndani. Yarambwiye toyaha ntiwemerewe no kwinjira ngo urebe ibikoresho biriyo kuko n'amazu y'abanyamibabaro. Arambwira ati ikintu gusa nkubwira nuko ibikoresho biri n'indani bicishwa mu ruganda bikavugutirwa. Nibwo yaje kumbwira ataha muri iki gisagara n'umwandu inzu y'uwahoze ari umwungere wanyu tirimo ngaha kuko kugira ave mu mubiri yawuvuyemo bitamworoheye hamwe yumva kubaho bimurutiye gutaha. Rero inzu yiwiwe irimo ngaho. Ndamubwira ati none se nuyinyereke. Arambwira toyaha koko ni y'umunyamibabaro ntabwo yayinyeretse. Naje kumubwira ati basi nyereke inzu yanjye ko yabiri ngaha. Arambwira ati Tamari koko inzu wubakishije iriho ngaho tariko nayo nakwereka kubera wahita ugera mu gihugu c'ingenzi ukavuga ngo ngiye narahejeje kubaka, ugahitira wijaja ntusubire gukora, ukadamarara ibikorwa ntusubire gukora na kimwe. Tariko kandi umuntu aheza kubaka yakuwe mu mubiri atakibaho kw'isi, kuko narabonye urashobora kubaka inzu ya mbere ikaba mbi, ukaduza etaje ikaba etaje nziza, ukaduza n'iyindi etaje. Nabonye hari ama etaje agera hejuru. Ubwo rero yandanze kuyinyereka. Arambwira ati uzayibona ikindi gihe. Ndamubwira ati basi nyereka inzu y'uwundi muntu atari njyewe akiri mu gihugu c'ingenzi. Arambwira toyaha kuko nawe wahava ngusubije mu mubiri, wahava ugenda ukamubwira ati we narabonye inzu yawe yaruzuye, tagahita reka gukora akadamarara. Koko kandi umuntu aheza gukora kuwe mu mubiri. Rero koko ziriho ngaho tariko ntabwo nazikwereka. Nibwo koko nagiye kumva nifuje kuza muri ico gisagara cera, kuko hari itandukaniro c'ico gisagara nizo ku mugwa wera. Yesu adushoboze kandi adufashe. Ego yarambwiye ati igihe kitarambiranye hari igipimo ngiye kuzakohereza mu gihugu c'ingenzi koko kizapima umuntu wari we wese ko ubutumwa avuga abumerita bikwiranye. Kandi ico gipimo kizapima hariho benshi bazahagarika ubutumwa bavuga koko bakora ibyo abandi bakora, ubutumwa babuhagarike kubwo gutinya ico gipimo. Tariko koko hazaba imibabaro myinshi, tariko koko nanjye nzaba nohereje mpwemu yera ashoboza abantu bashobore kurinduka. Rero abakiri mu gihugu c'ingenzi hariho benshi imyandu yabo izaba ngaho muri ico gisagara cera. Nanjye narifuje Mana uzampe kurangiza gutyo mu gumwandu wanje uzabe ngaho. Nibwo koko yaje kurangirizaho ndebye hakurya nkariya, nibwo naje kubona amahema y'amashitingi. Naje gutangara. Arambwira ati ndabona utangajwe nariya mahema ubonye. Yego pe. Arambwira ati rega Tamari no hariho impunzi zizahaba, buriya hariho impunzi zizatura mwari y'amahema. Izo mpunzi nibajya abantu bihanira ku mfiro. Koko iyo bari mu mubiri bagira amanyama menshi cyane. Tariki iyo nohereje intumwa yanjye rupfu, kibateza ubwoba.
tibagikomeye bagira amanyama bagatitura abakozi b'Imana bakabahindura ubusa bakabavuga amagambo menshi yo kubacafuza. Tariki iyo nohereje intumwa rufu imaze kuza ibateje ubwoba bahita bibuka ko abo bakozi b'Imana bafite ijambo. Tibaga batuma koti numira ko umukozi w'Imana kana kaza nsengere. Tabakozi b'Imana nabo n'abanyarukundo barahita babanguka bakaza tabara umutima w'ugira ringane. Tikoko yamara kumurambikaho ibiganza tahitira akugwa mu mubiri akarangiza. Tinanje kubera ko ndi umunyarukundo nama nteze amaboko. Timitira koko ndamwakira. Nkahitira mbwira marayika ajejwe kubakira impunzi tigenda umuziriringira gahema hariya azaruhukiramo. Narabariwe ngo igihe nzaba ndiko ndagerera abandi imirimo myiza bakoze bakiri mu isi tizo mpunzi zizakwicuza tiyo tumenya natwe tugakora tukiri mu mubiri dufite uburyo. Tariko ntako bazaba bakibigenza kuko igihe kizaba carabarenganye. Arambwira ati rero tizo mpunzi imyambarire zizakwiyambarira tizizakwambara imyambarire yaba abantu baba bararashwe imyampi bari mu itorero shetani akabasohora bakaja kuzerera mu by'isi agasha biciramo bahora bakijijwe bameze neza bakorera Imana bagafa bapfira mu byaha. Tiburi ibikorwa bakoresheje amafaranga ti imyambarire bo kwambaye izasha yiyambarira zirya mpunzi zozo zagiriwe amahirwe yo kuhagera. Tarika amazu abo bantu baba bararashwe iyo myampi basozereye mu byaha amazu yabashabomogwa. Ibyo bakoresheje imbaraga inkomezi zabo birabomogwa hama bigakuburanwa nabo kubera ko haba nta byizigiro biba bigihari yuko bazasubira kubaho ngo bakorere Imana ukundi baje mu ijuru. Nuko koko narabariwe tiyo rero ikibanza bari barubatsemo inzu yabo ibomo bigakuburanwa nabo barangije nabi tico kibanza marayika ashagitegura neza kikazahabwa uyundi muntu mushasha aje gukizwa bushasha. Tihajya umuntu avuye mu byaha akaza gukizwa ico kibanza c'uwari yaracubatsemo akarangiriza mu byaha baragitegura neza abamarayika hanyuma akagihabwa nawe agatangira kwiyubakira bishasha by'inkomezi ziwiwe akazakwikomereza arangije amahoro akazayibamo. Izo mpunzi rero zizaba mu mahema ariko zizakwiyambarira imyenda y'abarangije nabi bari barakoze. Yesu adutabare kandi adufashe dukora imirimo myiza itazatwara abandi, dukora imirimo myiza tutazanyagwa. Yesu abitugabire abigabire buri umuntu wese tugwanisha akaryo kwezwa kugira tuzataha ijuru. Yesu nushimwe. Ubwo rero yaje kurangiriza ngaho kurayo ku by'amazu yabirangirije aho yaje kunyambika iyindi kanzu. Amaze kuyinyambika naje kumubaza ati none se iyi kanzu irasobanura iki? Arambwira ati iyi kanzu irasobanura ko uvuye kwigisha ibyo ku mugwa wera ubu naho ngire nkwigishe igice ca gatatu c'ivy'ibwina by'Imana ibwina imbere mu Mana tiniciye kanzu isobanura. Amaze kuyinyambika yarambwiye ati dukomeze rero twige. Ndamubwira ati yego pe. Twaje kubandanya turagenda turagata kuriya twinjirira ahantu mu inyubakwa nziza. Tukigera ku miryango twakiriwe n'umumarayika mwiza ikanye na twakira neza. Arambwira ati uyu mumarayika yitwa marayika Rukundo tajejwe kwakira ingenzi koko turabona ko azinezerewe. Yego. Hama twinjiye indani turenganya aho hanze twinjiye indani hari uyundi umumarayika marayika yitwa marayika Munezero. Yarambwiye tuyitwa Munezero nawe koko aguma seka n'umumarayika mwiza.
abo uko ari babiri bameze nk'abakora igikorwa kimwe bakira ingenzi. Twaje koko gukomeza turagenda kuriya turakika muko hari abandi abamarayika. Twageze kundi umumarayika arambwira ati uyu mumarayika nawe yitwa marayika Rutonde. Koko ni umumarayika w'urutonde, yari afite igitabo mu ntoke, igitabo kinini kingana na registre mu ntoke. Arambwira ati akira ico gitabo. Marayika arakimpa ndacakira, arambwira ati zingurura urebe ibirimo. Naje kuzingurura ndareba, arambwira ati ronderamo izina ryawe. Uko nasoma amazina, hari izina wasanga k'akavi, akavi ni akamenyetso. Hari izina washobora gusanga ko akavi, hari n'ayandi atatu menyetso twaba turiko. Nageze ku izina ryanje nsanga nta kamenyetso kariko. Arambaza ti none se Tamari, izina ryawe hari akamenyetso ubonye ko? Ndamubwira toyaha. Hama arambwira ati hariho ayandi amazina ari kutumenyetso tuviti. Yego, tabo hari kutuvi bisobanura yuko arabona hamagaye bakanyita batisabwe cyangwa se crame cyangwa se present. Yagumye ashingira mu ndimi zitatu nkuko yazinsobanuriye. Arambwira ati rero wowe kuba nta kamenyetso ubonye ku izina ryawe tibisobanura yuko uri ngaha nk'ingenzi yaje kwigishwa, ntago hamagaye ngo unyitabe. Ubwo yaje kumbwira ati musubize ico gitabo. Naje kukimusubiza, impande y'uwo hari uwundi mumarayika. Arambwira ati uyo nawe yitwa marayika Mbabazi, nawe yari afite igitabo nyene kinini. Arambwira atakira ico gitabo. Naje kwakira ico gitabo, tizingurura urebe ibirimo. Ndazingurura, maze kureba naje kubona ari igitabo gisivye cyane. Arandika izina nk'uku hama gashafuta, akongera akandika gashafuta. Arambwira ati ico gitabo citwa igitabo c'ibirego. Ti ni igitabo c'ibirego. Ti buriya marayika Mbabazi tajejwe kwandika ibirego shetani abareza umuntu. Ti kandi iyo umuntu afukamye turasaba imbabazi ashafuta. Ti niyo mpamvu ubona gisivye. Yarambwiye ati shetani arosha umuntu gucumura. Nibura umukobwa nka kanaka akakosha ati jya udutumbura tw'umusore kanaka, cyangwa se akira amafaranga y'umusore kanaka, ukimara kukajya kugatumbura cyangwa se ukakira ayo mahera, shetani ashahagarara kure cyane akakurega kwa marayika. Ti none se kumwigeme kanaka, niba ari nk'umwigeme yitwa nka Marita, ti kumwigeme Marita mwari mumwizigiye mu ijuru, ti ko ari ibitumbura by'umusore kanaka. Ubwo nyene marayika Mbabazi ahitira yandika ti kanaka koko ari ibitumbura bya kanaka. Hanyuma nawe wagirirwa ubuntu katura ashafuta. Nako kazi ni igitabo gisibanganye cyane, nta zina washobora gusoma ngo uribone neza. Uwo twaje kumurengana, impande yiwe hariho uwundi mumarayika, marayika yitwa marayika Mikayele. Marayika Mikayele nawe yarahagaze areba nka kuriya, ahagaze areba kuriya mu imbunda ifite imbunda se inkoho ifite ifuruka zine mu ntoke gutya. mu kuryo yari afite intuzeya, yari afite imbugita, urubugita runini rukarishe koko. Hama arebye hariya tumugezeho Yesu Kristo yarambwiye tubu ni marayika Mikayele. Akebutse ukukundeba naje kubona ari umumarayika afite ijisho ritukuriye cyane cyane gose, risa nk'amaraso nyene ricibibatse nk'umuriro. Naje gukanguka kubera ko nari mbonye umuntu anyuranye n'abamarayika najyaga mbona. Hama ndamubaza, Yesu Kristo arambwira ati ndabona uhagaritse umutima Tamari. Ndi koko uhagaritswe umutima no mumarayika ubonye? Yego, kandi gatoya uhagaritse umutima. Yesu Kristo ahitira bibona. Hari aho nigeze guhagarika umutima
ariko ambwira inzahabu ahemba abantu bakora ibikorwa by'inguvu, avuze ngo itone imwe uhembwa inzahabu 100. Numva itari nyinshi, mpita mpagarika umutima, numva umenga nta kantu na kamwe nigeze nkora. Hanyuma maze kubona mpagaritse umutima, aho yaje kunyereka ngo Tamari, ngo nitegereze mu biganza byiwe. Naje kubona amaraso ajoroma ari menshi aruzura aho yarahagaze, adudubiza mu nkovu zo mu biganza nka kujya kwimbizi koko, akava ari menshi. Ico gihe yarankari yarambwira ati none se ko wari uhagaritse umutima ngo nta tuzahabu 100 urakorera. Yaje kunyibutsa umurimo nakoze ndi umwana mutoya niga mu ya 4. Aranyibutsa ati igihe iki niki, anyibutsa amatafari nagiye kwikorera ahantu nkurikiye bakugwanje bagiye mu bikorwa. Arambwira ati none se ajya amatafari wikoreye ntiyararimo tone 100, ati mbere zaranarenze, ti rero uramaze gukora, ti we hari ibyo umaze gukora. Arambwira ati uzambwirira ingenzi zizajye zirinda guhagarika umutima zikiri mu gihugu c'ingenzi, ti kuko iyo muhagaritse umutima muba muri ko muntoneka mu biganza, tamarasa arava inkovu zigahinduka zishasha. Turabona koko iyo muhagaritse umutima muri nka 5, nko mu uyu mwanya we ugahagarika umutima, hacu yundi mwanya wundi akawuhagarika, tamarasa agumava. Tiburi igihe narindi ku musaraba Igorogota, umutima wanje uciye, tiyanyu narinda yabiriye ngaha mu biganza. Tuzambwirira abakristo bo mu itorero ryanje birinde guhagarika umutima, ti kuko iyo muhagaritse umutima amaraso agumava. Yesu adutabare. Yarambwiye timwe umutima wanje uciye ku musaraba Igorogota, yanyu narinda yabiriye. Tinshima yuko hari umuntu ahagaritse umutima inkovu zihinduka zishasha. Yesu adufashe kandi abitugabire, tujye twirinda kuhagarika imitima. Yarambwiye ati niba mufite ibibazo, timwisi mugira ibibazo, niba usenze uzajya utegereza inyishu, tariko ntuhagarika umutima, ti kuko amasengesho yanyu mba nayumvite. Buriya buri umuntu wese rero niwe yakwisuzuma, ariko iyo duhagaritse umutima tuba turimo gutoneka umwami Yesu Kristo. Yesu adushoboze. Nibwo rero tugeze kuri uwo mumarayika nongeye guhagarika umutima, ahita abibona yuko mpagaritse umutima. Arambwira ati Tamari, none se kugitinye uhagaritse umutima, koko ndabona utinyishijwe nayo maso ubonye ya marayika. Tiburi ayo maso ya marayika tasigura ingwanyi ikomeye cyane. Arambwira ati uyu marayika Mikayeli ni ingwanyi ikomeye cyane, ti niwo ndaboherereza akaza kubararira, akabagwanirira intambara zose zo mu ijoro. Tisizere za mugato za nimugoroba mba ndamwohereje. Ti hanyuma akagwana urugamba rwose rwa bya bitero navuga mbere, ti yamabato y'abadayimoni aza kubatera cyangwa se za mbohe zose, ubwo rugamba karugwana mw'iryo joro. Tiburi iryo jisho ubona nijya kangisha zijya mbohe, imbohe n'abakinzi zijya mbohe. Ti koko kubera ko haba hari ivyizigiro by'uko iyo mbohe izakizwa igashinga intahe y'ivyo yahozemo, ti marayika ntiyemerewe kuyirasa niyo mbunda yiwe, ti kandi ntiyemerewe kuyisogota niyo nkota yiwe, tahubwa ikangishi ijisho. Buri imbohe ikiza yirukangangurije gukinda kwa pasiteri cyangwa se ku mukristo kanaka, ngo marayika arayirebesha iryo jisho kuva ikiva mu rugo, ikaza yumva ishishimurwa, ariko kubera ko ibi ifite uruhumyi ku maso ntishobora kubona marayika. Irazi ikajunja ku rusago rw'umuntu akijijwe, ikanduruka igasubira mu rugo idakoze ibyari byayizanye. Narabariwe ngo hari gihigera mu rugo ikavuga ngo none se ko nari nateguye gukora ibi nibi byagenze gute ko ntabikoze, ngo nukubera koko
marayika aba yayiteje ubwoba, ariko ari bya bitero by'amabatayo, y'amabatayo aza saa sita z'ijoro aje koko ku rusago rw'umuntu akijijwe, marayika arekura umwampi umwe muri ya mbunda yiwe y'imfuruka 4, arekura ngo umwampi umwe ugatikiza batayo yose. Ari ubudayimoni bw'ubunyantege nke nabwo ngo buje bugasanga ahagaze ku rusago rw'umuntu ukijijwe w'umukristo, buhita bugendesha umugongo bukagenda gutanga raporo ikuzimu, ti kwa kana kahari umuntu umeze ukunuku ntituzasubirayo. Tutwo n'utudayimoni tw'utunyantege nke, utwo akoresha imbugita ye kugira atwice. Ubwo rero nico gikorwa ca marayika Mikayeli ajya gakora, kandi n'umumarayika yashishwe atajya aseka. Ndaza kubigeraho, hari abamarayika 4 Yesu Kristo yambwiye bashishwe badaseka, kubera ko ari bamenyereye urugamba bagwana intambara zikomeye. Ubwo rero uwo mumarayika Mikayeli araza asizera akatugwanirira ijoro ryose, urugamba ruheze mu gatondo, sizereza mu gatondo agahitira yizamukira agasubira mu ijuru. Hirya yiwe hariho uyundi mumarayika yari afite igitabo, tumugezeho Yesu Kristo arambwira tuyu nawe ni marayika yitwa marayika mwizigirwa. Tico gitabo naco afite n'igitabo c'icibutso. Yaje kumbwira atakira ico gitabo, ndacakira, arambwira ati zingurura urebe ibirimo. Naje kuzingurura ndareba ibirimo, nkasoma nk'izina nambari nka Akimana Maria, n'ibikorwa amaze gukora by'amafaranga, niba amaze gutanga nk'ibihumbi miliyoni, byose biba byanditswe imbere y'izina rye. Niba amaze gutanga igikoroti ca senkani, candikwa imbere y'izina rye. Ana amazina menshi cyane. Arambwira ati Tamari, tuwa mu marayika ni marayika Trezoriye w'ijuru, ajeje kubabikira n'umubitsi ababikira ibikorwa by'amafaranga byose mukora, ti nta kimutakarana, n'akazi niko kazafite. Tiburiya rero ico gitabo c'icibutsi yo hagize umuntu aba afite ikibazo akiri mu gihugu c'ingenzi, takana kambira senga, ti shamaguruka kuri ya ntebe wasanga nicayeho y'inzahabu, nkaza kureba mu ico gitabo ko hari ibikorwa amaze gukora. Tiyo sanze hari ibikorwa amaze gukora by'amafaranga, timitira fata mpiri, kikaba ari kibazo arimo gusengera cihutirwa. Timitira mfata mpiri umuntu nkamutegeka ati shira amafaranga umubare ungana gutya kanaka, tagahitira zana amafaranga angana n'uwo mubare, niba ari deni bisaba kuriha angana n'uwo mubare agahitira gushikiriza, tinari nkuzaniye aya mafaranga, ti mu bugwaneza ntangere, ti kandi umubajije ti none se nayiki, ti ntaronka ubusobanuro, ti kubera ninjye mba ndamutegetse ngo yazane, tahubwo ahita gusezera akigendera. Ti koko ni mu gihe mba mbonye ari kibazo cihutirwa. Tariki yari kibazo kitihutirwa bisaba kurindira. Ti cyangwa se nkaba mbona yuko wenda ari nk'ideni utegerezwa kuriha, ariko nkaba nateguye ko hari ishure mu Gasho ngomba kukwigishiriza mu Gasho kugira ngo uhi ntaho uzafashisha abandi. Ti ndabanza nkareka ukinjira mu ako Gasho nkakwigisha iryo shure ryo mu Gasho kagiye ukarirangiza. Ti wamara kurirangiza nkohereza umuntu nyene timushira ayo mafaranga ari have mu Gasho, tugashuva mu Gasho ukavana intahe uzafashisha abandi bagenzi bawe ibakomeza. Tari kibazo rero kitihutirwa. Hirya y'uwo mumarayika hari abandi abamarayika. Hariho umumarayika tumugezeho yarambwiye tuyo mumarayika nawe yitwa marayika Gaburiyeli. Tuyo mumarayika Gaburiyeli nabonye ari umumarayika mwiza nyene aguma yisekera ameze neza. Tuyo marayika Gaburiyeli ti ajejwe kubazanira inyishu y'ivyo muba mwarasengeye. Ti mu gihe umuntu aba afite umutwaro
nkabona umutwaro nubwo watinda ataco wamugira, nkabona ikibazo nubwo hahera igihe kitashobora kumuhitana. Tisha nohereza marayika Gaburiyeli akamuzanira inyishu y'ivyo ariko arasengera. Tini nayo mpamvu muzajya mwumva mwasengeye ibibazo muryamye mukumva araje akababwira ngo nzagukorera gutya na gutya, nzakuzigama, nzakurinda. Tayo masezerano ni waba yazanye marayika Gaburiyeli. Bakorana n'abamarayika batatu batonze uko impande yiwe hari uwundi mu marayika yitwa marayika. Tumugezeho arambwira ati uyu mu marayika nawe yitwa marayika Vyizigiro. Tuyu mu marayika Gaburiyeli amaze kukuzanira iyo message, ubwo butumwa akabugushikiriza, tiwe washa yizamukira akagaruka ngaho, nkasha nohereza marayika Vyizigiro nawe akaza akaguha ivyizigiro mu mutima. Tikoko ukamufite ivyizigiro mu mutima ko bizashika. Tihama nawe asha yizamukira impande ya marayika Vyizigiro hari uwundi mu marayika yitwa marayika Mwihanganye. Marayika Mwihanganye iti nawe sha ndamwohereza akaza akaguha kwihangana, ukazabirindira ibyo ayo masezerano ufite ivyizigiro, ukanavyihanganira kugeza igihe bizashikira. Abo bamarayika na bamarayika batatu bakorana. Yesu nashimwe cyane. Hama hirya y'uwo yabo hariho uyundi umumarayika yitwa marayika Gumyibanga. Marayika Gumyibanga Yesu Kristo yarambwiye ngo uyu mumarayika akorera ku minwa n'ururimi. Tiburiya urabona ko mukiri mu gihugu c'ingenzi, timuyaga n'abantu benshi. Niba uvanye n'umuntu hajya wigiye imbere urashobora guhura n'uyundi kandi bose mukayaga. Tiburiya muvanye n'umugeze ku wundi, tuyu marayika Gumyibanga araza akakwibutsa. Turamenye ntuze kuvuga amagambo mwaganiriye ibyo mwaganiriye na kana kamuvanye, timuganira ibindi. Niyo mpamvu ko mugasha muganira ibyiwe bikarangira musezeranya ata kintu na kimwe uvuze mu byo mwaganiriye na mwene so wundi arenganye. Tubona uko ajya gakora. Tiko karakorera ku rurimi kugira uvuga amagambo make. Hirya yiwe hariho uyundi mu marayika yitwa marayika Mutabazi. Marayika Mutabazi nawe naje kubona ari umumarayika mwiza. Narabariwe ngo uyu marayika Mutabazi ajejwe gutegura imitego yose wa mudayimoni mutezi agenda bategatega. Tiko akora ku murango agategura nibwo rugamba bafite. Tikuko dayimoni mutezi tarashobora gutega akavuga ngo amasaha ya naya umukristo kanaka reka ndamutegere ngahe izi modoka zize kuza zimufyonde aveho titubona amaraso ya kanaka. Narabariwe hari ahantu imbere ya Interbank naje gutangana numvite Yesu igihugu dutuyemo nta hantu nahamwe atazi, yaje kumbwira ati hajya muri rompwe imbere ya Interbank ti dayimoni mutezi arakunda kuhategera abantu b'Imana. Hari ibarabara riva mu ntuze ku rubaho, hakabaho riva muri parking, hakabaho riva ku mangazina hahurira ratatu. Takunda kuhategera abantu b'Imana akavuga ati amasaha ya naye tikana kaba mufyonde n'imodoka zimuhurire ko afaveho yibagiranywe. Tinanjisha nohereza marayika mwiza Mutabazi, tayo masaha ari kasatera na yegereza. Marayika Mutabazi agashaza akabanza akabana izo modoka iziva ku rubaho no muri parking no ku magazine. Uwo muntu w'umukristo akabanza akarengana neza, tiyamara kurengana izo modoka zikaza zikahanyura. Ngo ikuzimu dayimoni mutezi ngo akiyumvira be na shetani bagatekereza ati none se ko twari twateze umutego, tiko twarindiriye amaraso ya kana katayo twabonye. Narabariwe ngo nabo baratega tari ku buryo ngenda ntegura ntabwo babizi, baheruka batega ntibamenye uko nateguye. Ubwo rero
ntituzajye twikengera, turarinzwe imbere y'Imana, dufite security ikwiye pe. Yesu nashimwe cyane, aragahezagirwa. Uwo mumarayika narabariwe ti yamategura imitego myinshi. Ntihari igihe dayimoni mutezi avuga ati kanaka uru runogo narugeraho ndaza kurumutama avunagurika amaguru. Tariko ukiza gutyo utamaje ngo unyure ngaho hari uwo mutego, hari handa tubiri ti marayika acaza kakongorera ti wari kugenda nk'uku takaza kakongorera ti nyurire murako hari nk'akandi mpande ti kugira uwo mutego usimbuke. Ti kandi marayika mutabaza avuga gahoro, tuzambwirira ingenzi muzaje mumwumvira, tavugisha ijwi rituje ngo winyurire hano, ti nuko aba yabonye umutego uri imbere. Hirya yiwe hari uyundi mumarayika, marayika w'umuco. Marayika yajyaga akorera ngo ku maso kureba k'umuntu. Naravuze ati none se ko mbona dufite amaso abona, naramubajije Yesu Kristo ti none se ko mbona dufite amaso abona kanura, ti yabakora gute? Arambwira ati marayika w'umuco ti buriya akorera ku maso. Ti none se Tamari ntujya wumva y'abantu bataba barakizwa tiyo bamaze gukizwa? Ti ntujya wumva bashinge nayo ngo nje ngo kera nari impumyi ngo none ubu ndabona? Ti nuko marayika w'umuco bamaze kuza akamumurikira, agashabona gutandukanya ibyiza n'ibibi, ibyaha akabibona n'ibyiza akabibona, akamenya kubitandukanya. Tuwo rero niwe ujeje kutumurikira tukagendera mu byo tubona. Hirya yiwe hari uwundi mumarayika, umumarayika yitwa marayika mwizerwa. Marayika mwizerwa nawe yari afite igitabo. Yesu Kristo arambwira ngo akira ico gitabo. Maze kucakira naracyakiriye, arambwira ati zingurura urebe ibirimo. Naje kuzingurura ndareba ibirimo. Uwo marayika mwizerwa narabariwe ngo ni marayika secrétaire w'ijuru, ajejwe kugenda yandika ibintu bigenda birabera ngaha mu gihugu c'ingenzi byose. Naje kuzingurura, niba warahawe mpwemu yera itariki izi ninzi, usanga izo tarike imbere y'izina ryawe yanditsemo ti umunsi n'uyu umwigeme Mariya yarahawe mpwemu yera. Niba haravuze mu muryango kanaka w'abakristo umwana yitwa gutya, ahitira yandika ati havuze umwana yitwa ukunuku, nta kintu kimutakarana. Ariko ishaje kuntangaza nuko nabonye amazina menshi yuzuye mu ico gitabo, ni amazina y'inzirakarengane. Haranditswemo ti umuryango ubu wabyaye inzirakarengane, aho yokwisiwe nk'izina nk'Akimana Mariya hagasha handikwa ati ni inzirakarengane. Narabariwe ti Tamari, tizi inzirakarengane tizihemukirwa n'abavyeyi bokazirengeye, abavyeyi boreze aba bana nibo babahemukira. Narabariwe tizivuka mu ubu buryo. Buriya abantu bubakanye umumama n'umupapa tibarashobora kuvuga ati nta bana dukeneye benshi. Umumama agahita aja kwiteza inshinge, akanwa ibinini, agakoresha bijya bindi byose ngo nukugabanya imbyaro. Ngo hama uzabambwirire tije igihe cyo gutwita, igihe umumama yasamiramo nubwo aja kwiteza izo nshinge, mu ijuru baba bazi ko uwo mumama yasamye atwite. Tihamba indirakura, tamezi yo kwibaruka aribaruka, tihanyuma umwana aravuka, ariko ngaha marayika yandika ko havutse inzirakarengane. Uwo mumama gumazi ngo koko nta mwana, akabona umwaka uraheze, imyaka irarengarenganywe, akabona nta mwana afite, ariko mu ijuru banditse yuko havutse umwana.
ti koko we wasigara taba mama benshi inda zabo bazihinduye amarimbi ti yo gufubamwo izo nzirakarengane, ti hakureka n'uturambo twizo nzirakarengane ngo tuje habona badutwarana iteka badutware mu marimbi badufube, tinda z'aba mama benshi bazihinduye amarimbi tibarica barangiza kwica bagahitira bifubamo. Arambwira ati uzabambwirira abamama tihazagera igihe uzabona akarambo kawe hajya ubone n'utundi turambo twishi utwo uzaba umaze kwica nibara kamwe tubiri utwo umumama azaba amaze kwica ti uzabona dutonze iruhande yawe uko tungana, ti nibwo uzabaza ati none se biriya bindi nabyo mbona nibiki, nka kumwe ngiye nabaza ati kiriya umubiri wanje ti kiriya mbona nigiki kinteye ishishi kubona, ti nabo bazabaza uko babaze ti turiya tundi mbona nuduki, ti nibwo bazasobanurirwa ivyo vy'utwo tundi tu angeri atako bakibigenza. Nake guhagarika umutima cyane ndavuga ati ko kaba mama barakomerewe. Yesu Kristo arambwira ati Tamari tireka guhagarika umutima tahubwa mama muzabambwirire bahagariki, ti nta yindi nyishu nibature batunganye neza bahagariki, niba wagiye kubaka abo bana nubarere. Yesu Kristo nadutabare atabara abamama abashoboze, naje kumva abamama bakwiriye ubushobozi bwa mpwemu yera kugira bashobore kurinduka. Narabariwe ngo hari abapapa bajyaga baturubika abamama bubakanye bakabasaba kugenda kwiteza inshinge ngo bababwirire koko babyare ku rugero. Narabariwe ngo uzambwirire abo bapapa ko amazu yabo bubaka yuzuye kamaraso y'inzirakarengane, tikandi ayo maraso y'inzirakarengane aguma nakambera ijoro n'umurango. Yesu abatabare abamama bubatse n'abapapa Yesu abafashe. Naje kubarirwa ngo abamama benshi igihe inzambi zabivuze cyangwa se igihe bazakugwa mu mubiri abantu bariko bacigwa imanza z'ibyo bakoze bazagira bona abana benshi babahamagara ngo mama, ubone nk'abana 5 baguhamagara ngo mama utarigeze ubarera utarigeze ubitaho nk'umuvyeyi, tariko bazaza bakugana bakubwire ti mama nguzatetegwa ukogwa n'isoni atakukibigira. Aba mama Yesu abashoboze ingo nyinshi Yesu abagirira ubuntu. Birasaba yuko munzura ubushobozi bwa mpwemu yera, nibwo koko ivy'uwo mumarayika twaje kubigezaho. Hanyuma yaje kumbwira kuri marayika ntambabazi umwe yanyakira nayovye, arambwira ati impamvu marayika ntambabazi yashishwe Tamari ti nukubera ajyaga yumva ibintu byinshi, ti koko niyo mpamvu ubona atajyaga aseka, ti buriya ti wabona nka revera pastere ti cyangwa se nka pastere taje akakudondera imirimo yakora mu gihugu c'ingenzi ukwingana, akakubwira ibikorwa akakubwira ubutumwa bwiza yako yavuze uko bungana, tagahitira abona yamutaye akabona ijuru yibujije akabona niyamutaye tiwumva marayika ntambabazi yagira umunezero, ti niyo mpamvu yashishwa daseka. Narabariwe ngo marayika ntambabazi abonwa n'umuntu aba yarigeze gukizwa hanyuma akagwa, utarigeze ukizwa ujana rwa rurembo rubigwirabura ntunagera no kw'irembo ry'ijuru, ariko warigeze gukizwa hamukagwa ugafugafira mu byaha kugira koko ugezwe kuzimu kwa shetani ubanza kunyuzwa kwa marayika ntambabazi ukagera kw'irembo ry'ijuru ko kakakumara ivyizigiro byose akagura urupapuro ukireba izina nka kumwe yaruha kagahungu kakagibura nawe akaguha ukireba mu gihe umaze kwibura izina ashagutayo nta mpuhwe
nyene bikarangira. Narabariwe ngo abashatsa kumara ibyizigiro byose yuko mu ijuru utabuzwe. Yesu adutabare. Ubwo hariho uwundi mumarayika hirya uko twaje gukomeza uko iruhande nk'uku nibwo naje kubona marayika mwiza wanyigishije. Tumugezeho Yesu Kristo yarambwiye tisuhuza marayika w'amashure, mwigisha w'amashure y'intango tiyakwigishije. Arambwira ati Tamari, tujye umenya yuko umunyeshure yiza amashure tageze mu yisumbuye ntahita asuzugura abamwigishije mu yabanza. Timusuhuze marayika rero. Ubwo marayika yaje kumpobera cyane aseka, arambaza ati Tamari, turacakomeje kwigura ciga? Ati yego pe. Arambwira ngo koko ngo ibyo uziga uzabitahure ngo kugira uzashikirize ingenzi bikwiye neza. Ndamwishura ati yego. Ubwo yaje kumbwira Yesu Kristo timusezererero marayika tikugira mwigisha tikugira dukomeze. Naje kumusezera, niwe wenyene mu marayika nemerewe gukora mu ntoke, abandi bose nabasuhuza uku ntawa nsuhuza mu kuboko. Twaje gukomeza, turakomeza turabandanya, tugera ahantu ku muryango tuhasanga uyundi mu marayika ahahagaze. Nawe nabonye ari umumarayika yashishwe atajya gaseka. Narye koko tuhageze Yesu Kristo yarambwiye ati Tamari, yarahagaze ku muryango nk'uko, Tamari tuyu aha ni kuri paradizo taha tugeze. Tuyu mumarayika ubona ahagaze ngaha bamwitwa marayika murinzi. Koko naje kwishima ndamubwira Yesu Kristo ati rero ubwo uraza kunyereka Tamari umuhizi? Ndaza kubona Tamari umuhizi? Koko nyugururira ngende kumureba Tamari. Nyugururira ngende kureba wahoze ari umwungere wacu. Ndamubwira byinshi nawe aranyitegereza. Ndamubwira ati nyugururira ndebe ba Aburahamu, abera bambere. Ndamudondera aguma arandeba, asharambaza ati none se Tamari, tikusaba nkugururira ugende kureba bari muri paradizo. None se igihe wewe wazaga ngaha hari ikintu waba waruriye kugira ngo ugere ngaha? Toya. Arambwira ati ca gihe nohereza imodoka igasona cyane ukagomba kuyurira ukikura wo muri kumwe ngo uyinjire. Koko kubera ko ntashaka kuyinjira sinashira nugara umuryango, tubona warayinjiye, tariko hagiye uyinjira wari kwemererwa kwinjiraho kandi waba winjiye nyene. Arambwira ati none se ko nohereje wa mukogote ukanezerwa cyane ukitegura ngo ugira uwurire, koko sinashiye ndawukatisha nkomeza kuyagisha kuko nashakaga ko wawurira. Buri iyo bishika ukawurira waba wemerewe kwinjiraho muri paradizo. Arambwira ati kindi igihe twaza sinakubwiye utora igitabo usoma amazina, izina ryawe urebe mu gitabo ca marayika w'urutonde izina ryawe hari akavi wabonye ko akavi ni akamenyetso. Ndamwishura toya. Bisigura rero iyo haba hari kovi wari kwemererwa kwinjira. Rero ugatavi wabonye ko bisigura kuri ngaha nk'ingenzi yaje kwigishwa, utari ngaha kugira winjire iyo muri paradizo. Ndamwinginga ndamubwira naje kumva nsinzwe koko. Arambwira terega Tamari rishure we urimo kwigishwa nuwahoze ari umwungere wanyu yatashe. Naramuzanye ndari mwigisha. Hama ndamwigisha byinshi cyane. Tageze ngaha nawe sinamwemereye kwinjiramo. Koko nabanje kurindira ndamusubiza mu gihugu c'ingenzi ashikiriza itorero ry'Imana ivyo ndamutumanye byose. Nyuma yaho naje kohereza ifarashi y'igitare special, ifarashi y'igitare tarayurira
tiyamaze kuvuga ubutumwa namutumanye, tamaze kuyurira nibwo yaje kwemererwa kwinjiraho muri paradizo. Tireraho muri paradizo nta muntu yinjira yatakintu abanje kurira. Arambwira ati nanjye rega Tamari, ti impamvu wasanze nicaye kwirya ntebe nziza y'inzahabu, tiburiya nanjyewe hariho isho nuriye kugira nemererwe kwicara harya. Arambwira ati njye nuriye ifarashi y'igitare speciale, tiyo farashi mubwira ti n'umusaraba. Ti koko iyo farashi ti n'umwana yakuze, iyavutse agakura agaca ubwenge, taca ubwenge aririmba umusaraba. Ti koko barawamamaza. Ti kandi njye nayuriye kumuranga izuba ryaka ku manwa y'ihangu, ti kumugaragaro. Ti rero nanjye kugira usange nishe kwirya ntebe nziza y'inzahabu nuko nabanje kurira nkamanikwa ku musaraba. Yesu Kristo nashimwe cyane kandi nahabwa icubahiro cose. Yego pe, aragahezagirwa. Nibwo koko yaje kumbwira ati ahubwo ti ikintu kimwe nkwemerera ni ikintu kimwe cyonyine, ti marayika uwo naguha ico gitabo ureba amazina y'abariyo. Yaje kumpa ico gitabo, ti basi mubaze ko ari paradizo iyo ahagaze impande. Naje kumubaza ati yo ni paradizo? Aranyishura ati yego me ni paradizo. Ti hari yabahizi? Ti yego pe hari yabahizi. Ampaye ico gitabo naje gusoma, nangira gusoma, ndasoma barya bera ba mbere ba Aburahamu, ba Isaka, benshi. Bibiri yivuga ukuri kandi Bibiliya n'ukuri pe. Ba Daniyeli, ba Esteri, abahizi ba mbere bose bariyo muri paradizo tuzababona. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.